kun sama Jamra distrik baru. Aingo ublay terpilih yo yang ini kesenam Jubilee ketindak 109 Jamra distrik Sambla. Nangai tak tips ke bagi jinak nanti jom ke distrik harga 109 kilang sipun kijik kilapan siar dikilom kilapan kiu dikiriak batkum sadaka pada bleng kini santos islam masih untuk saya bahagi lagi thai di jomni lagi thai sumber jomni kejinam stak kadang dunabha kumbangilong mentah banyo ya kinong ilang ya ke distrik tolong ke Pakistan nering aingo yoblay ableng kini gijinge bagi kun sama ada ke distrik kini kendo hagi sangkal kali kesenam oblay uilam nanti kini bat kini yok banyu kejap ya udah umong mer buat sampio ada poin aku kali kasih kan mau yang ingin di jalan kun Israel. Aku bagi poin apa mesma ikun di Palestina kilowan dari Persia ini. Berbeda yang kun Israel diucapkan bat keempat yo semua. Bat aingo yo beri batu semua udah simnya kulang berat pun. Bat kena aingo yo beli. Tenu beli itu lagi. Tapi tinggi bat tinggi le tinggi kendo. Apa ki? Palestina kelawan bantul. Beli ulah pak yang perkataan pondok. Ya di Palestina bat kelaya. Bat ki kurisel dan jokso. Harga pagi semua orang ada kami beli dalam ini. Next kamera, bah jenis yang sama plastik. Hakane klimat kanon, haduk kami ublay uyarap yeni. Kerana sekian bahakane kejindap sambil beli kesenam, ke Jubilee, ide bantuan kemensim, jauh kejini, kemensim jauh kejini mah, bagi airah. Yang mesti berkunjung boleh, kum kesamla, bandrong apa jang ni, kenang pengirak bandle, ya ke bahar, kum bagat tim kong, do benar, ya ke tidak bahar, jom utrai, kerana sekian, menang ni cuma, ki kun samla ke benar seperti, ya ke tidak bahar, jom boleh, ya pi, do boleh berkurku, ya pi di kapur, dengan penuh. Hap gimana? Tahu ayo kedon tu tay. Sabrak yo lira air bang. Main tay tu pertama sudah jadi tu. Sabrak lira tu kam dia jero ram lira cong-cong. Abang penheri kalau mah kedon kedau, ketang kalau kedau, kedang puncak dijemut, lehang ni kalau kedau dan kejinjau, kedau dan kejingiram nanti dong beli di kun sama jom kapra distrik. Dengan penheri ka panlong kedak jom kejinjau, jom kejian nanti jom beli Pakistan betul di kesnya. Lo beli penkolku ini.
Ikan Burale. Amin. Apa kedong dia udah habis. Reverend Sherman, iba penyaji nega kineseng nega po, ki pastor JB Paslin, balong ru pastor in charge ng kineseng samla, pala district, ki teman basan jaga district ki Baro Huway, ki meditor i Changi kung setengah presbytery, ki teman basan Ibadan lang. Bat JP Kiramba Balang Jongga District Ibarok Huway Bat Yai Kun Jongga District Barok Ibadan Lang Hagdi Lupo Nungkowe Nasim Kapungan Ay Kublay Golden Jubilee Besuk Perteman JP Lang Barok Kumi Kun Jongga Pala District Ibarok Huway Dari Lupo Kalian Jomangan Tentang Sekretarian Denawal Imoderator Iladek Klainan Lupo dari po haro masim tang kendiat kaji terpu kerdo nak berta jampi ada jingai dan pi jampi yang ini kisan film terlikas dan pun bayi mederator ilawan urusan bah bila banyak kendo sibun bijingai pun bajingai sang samla bila banyak kendo sibun kirai manlek subhanahu wa ta'ala menek golden jubilee ke jampi tong subhanahu wa ta'ala. Hari ini pun memperhari ini kebolun, hal penting ublay pa, ublay pun, buat ublay umat Islam pun. Amin.